Khat khatia long meri hing kang si pen inut apran kedam inut areng hu keso. Gram hinira tokbor pharoi sira thongke baner kep akani pen bangke thom kachingna. Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangri Deng pen RG Road Lakhijana pen Sina Sing Lekthi arong atovar long ike sompon. Karbi Anglong live adawa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Khatkhati Police Station angkang Khatkhati Jor Tobia long kido APDCL Powerhouse along isi lamki keklang. Yadamtang chitini phai thongkebrai siarni sai keklem bo mahut inut kangri kangkrang penajok men me kitho dun plurajok sai keklem bo mahut inut jatin bora hem chunga jana sor mi kangsi bajok adima longamat apran damjuilo. Lapen inut mirhun bordoloya bang ahiring tangrak pen arengahu sonang do. UK Enterprise bangke babang photum contract basis pen sai claim bomahut inura bang phu hor kangri kangkrang apir aphara vejo inut apran kedam nang lapen non ICU long ki so chilang pon bom birta kilong panatengke kedam tang pinangana jir kiding malom pen labang so khatkhati jor to bi APDCL long kai keta tas ke pathura pen hor ki juna dimsi pinchong de la so jok hadaga hawar ke duara ratum aningi thi airset prungset anpin lo Nona hema sorutum pen munira kireng nangpo kalite tangka lak ingkoi kira compensation apen Karbi Anglong Thomas Council pen lak ingkoi nang pinang jipusi ningjering ti. Pasta doso shutdown loise. Apna Laujan fitter, Gotomosti fitter, Jodop fitter. Tinta fitter shutdown loise jana bindu. Loa pisot sob cutting signboard logai disu. Loga pisot apna atta yate main line ase. A pisot tar pisot amar lineman Vidya Singh integrate one lineman boy ase yat. Boa pisot hi koise tar butter fitter charge koribole overload tip hoy ase ejo hi shutdown lore rakise tar pisot Devan Seke koisu je tomar line to ki charge korib ne hi koise roba alo pisot charge kora to ekta set katile na eta dahar কথা হল যে ইয়াত আপোনালোকে যেটো লাইনত কাম কৰি আছিল তাত দুজনকে লৰা মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় নাই মৃত্যু হৈছে নাই এতিয়া শুনিছো যে মৃত্যু হৈছে কেনে Bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Chitini phai siening ve por phai sir kebra chitima por Khatkhati Police Station ki parlo Karagaon outpost along Dimapur pen Manjanat ke wang ihum Swift Desire agari aphan kiri kitar lib dunahut gram hinira tokbor pharoi sira thong kebra nerket akani pen bangki thoma bang phuatum aphan raikom sai khietum keneplong Birta kilong atengke ihum Swift Desire agari registration number HR26BZ6181 Dimapur pen Manjana ke pangno bomahut Karagaon outpost along Raikom Saikhia to ben kiritarli pedosi bangke thoma bang phuatum apenarlor ke jok ke patu joy akani nepon long cheklong Bangso sai long kaching nang check bangke thoma to men lake Ravinder Singh Asarbura men Raj Singh Arong Sirsiwala PS Mansa District Punjab Rajinder Singh Asarbura menake Karitang Bhola Singh Arong Sirsawala PS Mansa District Punjab lapen Kuldeep Singh Asarbura men Jasbir Singh Arong Ahanpur Budhalda PS Mansa District Punjab Sorpusi Pangthek pen nep inang pondo Bukajan penanantirang Karbi Anglong live Chitini phai hiniarni ada por phai khre sirachitima por malom CM Dr. Tuliram Rong Hangri Deng pen tovar tolong along e ke somla pen gym prapakemi kangfu pon Sonsi RG Road Lakhijan tu sari hajan la pen hanjang langso sinasing lekthe arong kidam ke wang tovar long e ke sompon la pen hanjang langso Sports Association Complex along ta gym kimi ingpu pon lo Adun Thuachai Mekalong CM Dr. Tuliram Rong Hang Deputy Speaker Dr. Numal Momin EM Surjorong Phar EM Madhurya Dekial Phukon EM Richard Tobi MSc Kadom Terangpi MSc Sorbon Kumar Telenga Board Chairman Silarson Rongpi Board Chairman Lai Chaning Leng VDC Chairman Simeon Rong Pharan Parta Manpeng Gedo ke thekidinga tum chitongdun Asile ke chaklote Arklip Pititi Pusi Alangli Dr. Tuliram Rong Hang Kaning Jever Ason Thak Thaksi Chikloi Jona Prang Hanjang Langso Langteng Rongalong Mass Joining Program ke teng hut pinpura lo ke jong duna tengsi piniputhot long e ke sompon
Hanjang lang suaran mate number ingkora hini sarupathar MSC constituency arat ajak dingkru pen kar iatovar tongsikot pen RDP pon pen long A ke sompona puthak me long ka chitong dun arat tum pen CM Dr. Piliram long hanga phan suri choro pajirpong sangti di pen project terang Karbi Anglong live Nihang Karbi Baptist Association Thihek Pen NKBA Manja Mission Center along aningkan wangason thak pining aningkan aphan chitini phai isi pen krep ho an ni krep ho pharman chengpontang lopusi birta nangpale Kichengarni adim ki pale la pen men ka chithap do ponlo Arni kang sampor phai phora chitima por pen mai kang pupon karcho girja long NKBAYD chunbang Robinson rong pi pen kachipan phupon mai long program director unique terang NKBA executive secretary Tenson Bay NKBA mission secretary Abraham Taro la pen hin chong pi terang piatum chitongdun Karbi Anglong atokan open bang pharo so sela bangso in service training along sike ke anduna bang phu bang piatum chitongdun Labangso sike ke doi sek than bang Kelvin Hanse unique terang Abraham Taro Hana Intipi Solomon Rongphar Tenson Bay Robinson Rongpi Martin Timong lapen hinchong pi terang piatum pensi apor en ponlo Bukajan penanan terang Karbi Anglong lai Karbi Anglong Thomas Council Agriculture Sai Campaign kachipatir pi ponalong Central Silk Board Bangalore tumpen chirapsi niplia pharman aphan inki ke pangreng inki an ke elapen hon ki jenga se ke mate silk development training program ame resom bhawana long pemanpong Lason si Karbi Anglong diphorong supi Department of Agriculture Sai hem resom bhawana long chitia chikloni phai hini pen pho an niplia pharman aphan silk samagra to scheme pen Karbi Anglong Thomas Council Department of Agriculture pen Central Silk Board Bangalore Chilang Pet Pen Resource Person Bardar Daimari Assistant Manager Bithipang CMG Monjer Tok BP SD Tarabasa Circle Gobind Chandra Kalita Superintendent of Agriculture Hamren Anju Sorongphong EOSS Dipu Hunmili Ingleng P SD Dengaon Circle Pen Rojuni Ingleng P SD Silonijan Gaon Atumpen Bang Pikebra Photumaphan Inki ke pangreng Inkia an ke e Inki ke pangreng ahem lapen hon ki jinga se ke mate training padoponlo Mielong kachirong PPEM in charge Agriculture Karbi Anglong Thomas Council Longki Timong ED Agriculture Mohan Barman OSD Rosimi Teron P Chairperson Agriculture Development Board apen Jagad Rabha Superintendent of Agriculture Diphuan Parta Pinang an officer satum chitongdun si kechengsi arni silk samagra tu aseke mate training mission pen pachun ponlo Ini labang so training ngalong nitum bang plikebra markep di 48 numbers of training sa depan tum labang ke training di pon momo labang so training ngalong lage nitum alang nitum pan koson si inkiana ro haki injima ya lapen kupi biang kian si ke ponang jima lapen la haya thanki ankiana ro tum aklim koson si smart ponang jima la haya putang nitum nitum hasike pon momo lapen aku lapen data kalang ko alang tempat dong koson seko phone hada ke jeinang jima lahai utak dum pinla bangke pon bom lase tan ni phieng bong pen tum alang tempat ason ason utak dum la bangke training ko pon bom la bangke si dak dum thai pon long athai mai tum ingkian mate ingki ke pareng itu mai pini pen tum ge la ha tum bisar besar ni tum pareng pon bom lo de mo sam mai tum ke thai long konal mane ali ke thai long ma tum kompil la ke tum ke chidi kenang soje la ke tum man systematic ke klam ta jonilo la bangke jong si inki chupang raing tong de tum commercial ata tum tum claim nunji pong ke bangke ching si tum la bangke anki ana rong tum chuinang la jong si hem chukim sta me ke ching si tum foundation tum bang la bang tang kring nang ji ason thak thak si tum tame inki jong si chupang raing la so asai tum claim ji pong de tum ke ching si bangke anki na rong ba effect nang asila so apu thak si tum na bangke da la beneficiaries mon la bangke han pon lo je koson si inki ana rong kinang ji ma ban ku peng ki ana rong ki pen situ mana ali chpong thai pon ji ma lahai thak tum la bang pini pen lon ni phieng bong tum alam tum han ke lahai apu thak tum la bang training pon mo la bang Dipu pen Govind Tiso Karbi Anglong live
कोपलिया दोलोंग लोंग दुर्गा पूजा के तलोन की जुदानी मूर्ति के जॉक पेन के दाम के वांग आरार फान तोवार के खांग की पाजोक नांगजिया फान दिसिया फान पिनपुरा लो के पाजेरदाम Angkur matelake isi a religious cultural organization of Karbis atumpen patri piponsi chitini phai isiani West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma Phan ke panong pinpualo pajerdam pinpura lolong aningkan bang stame Durga Puja talon det pen idol mate murti lang royalong ke jogdam pen kopli aroya dolong along ke dam ke bang arar phan ke khang pring ason si theklong kichi ke biasu angtan pen ki wang pen lada Karbi Anglong lu amithanga rona jutang ki talon pen towar karang kha pet pen kachi lengki sungnang kachi tong pinang aning kandolo lasto kape jok jia phansi hamphanga song angkur atum pen patri piponsi pinpura lo pipajerta West Karbi Anglong kang pi Karbi la pen akhe kapre ka tumta kopli aroi adolong pensi parai cheka pondong lo labang so dolong isiwera long si kisokyun e pen kichenglo sonsuria kam pen aphan stami chidam chiwang ilong lo murti lang ki jok mate lang ki loani kangthim towar karang khapet pen pharosuriam armu aphan thedum kachileng akisung chitong nang lo Durga Puja ki talon ki jodani ahabar kapre kapre penta murti wansi kopli aroy dolong along nang ki jokke nitum kroikri pusi angkur hamphanga song pen jongpon Pinpur में हाकु पेंटा कार्बी अधोरम के क्रोय अनपार्टा अधोरम कपरे का तुमस्तमे कोपली अरोय अफान अलीजाम सारपो अफान कांगदु कार्डो मतुमदो कोपली अरोय लोंग मूर्ति के जॉक पेन के पासा उरपोट नितुम लपेन अधोरम अफान निंग नंग पे ओइला चोटकालिसी मुनिर फान पिसुंगलो हलापु लांगरोय के पासा उरा लोंगले माराद मारेंग लांगलोंग किरेंग अपिया फंता मूर्ति के जॉक पेन रोंग मते कलर्स along chemical sonason ke jokpen lang oka phan pathilo lahia ki sung ke cheke be atum ke wang pen aki sung ka chitong na jok prabjin pen hawara phan mathara ke dam ke wang ke pasik saksi deji anparta murti ke pa joklong le deji phan dc sarangapani sarma phan pinpualo ki pi pen chuningri jongsi patoiti pen claim bomlang protangte high court along PIL sitame ki pidamja phan angkur abidi sar singing lang pen pherang kyang no lam the jai District Commissioner phan memorandum balu nang phon phan sinili tum ke bang peni tume na diman bangala hello jeli tum theglong ke dam tang penang ning kan pen jasemet khironia long ke do kopilia dolong along la Durga Puja amurti ke jok arni bang tuar bon chegti so tuar bon chek po West Karbi Anglong sor ka che dam che bang thuge laga sung pik khang yang lo athe adda pen ha ajuan ta la so atwar bang la tum mane no entry bi ko pa ke te hut pen pengla guti la dolong long ta track mun so pamung torpo che dam che bang high student sa tum kisu ga che pon tum hem ga che bang atum jo la so bang sik sak pik pik la Sri Tundak District Administration ma chuni ripe la hen lo je la murti ke jogar ni bang la khirunia dolong bang traffic bang pa jam long le de ni lagi pajok van ni rara tum sedam cewang so traffic system mang tuge pura manage pa mene control pa mene pendang tum sedam cewang siksak se det nang po nili tum ta kuma thabom ching wai bonon la ni tum angkur buklem ra peda jir po jir tum anda ni tum thabom la bangke nili tum jab non la ni tum ron bari matum ke kroi arnam po lang roi penak lo potsi non Allahabad High Court penama tame gonga lang roi long isi kilometer phi pho ajja ka bangke chiprin chip long claim long le pu High Court pe sa verdict pi der pulutang the same la tani tumang isa secret a river lo ba secret isa place lo pulutang ni tum da arnam pu ke kroi lang roi pinak lo lage la soposi da ka bangta Allahabad long yong si claim un pe da ta claim unang po ta mana process bange nilitum Guwahati High Court sita me lake PIL pe ne ki PG phanda chingwai lo la pen PIL sita me tum pi po lake je dak bangke mana chiprin chip long claim long le pater long le so lang roi ki kuba the lang roi jong jong kali der lo ha pusar pisar ni pele tum lang dam pusal so lang roi bangke alijam sar pu ar nam si palang roi der lo tema ta Karbi ke pan rapik la so temu ang thunon puta ke sar sarum do khan bom la sila bang tum inkir etesi bilong nei ba padulong nei Labang soja me ki bialong angkur ame phulong singing hi kongchun bang Robines rong hi bidisar sar singing leng ben ke chenglo ongdung ki thurmia ovi risoi jang tum che tong tun si RDP dun hamlen pen Daniel hi Karbi Anglong live
longli phelang lang hello achithe longli phelang jongsi avite ki thitang abangar pumason thak thakpo pusi lochin langso binhum pencheng lok rongkre si arong asar chingrum si hydro project longli pithek thepu pherang kya mai pen pachini pon sonsi kedamtang pai ni phai thongke brai siani singhason pen langhin constituency ke parlo binhum lochin langso pencheng lok rongkre si arong asar tum hydro project phan longli pithek thepu Karbi Anglong Thomas Council phan pachini pondo non malom hur chodura sonsi along tina longta Karbi Anglong along longli lam ki kaiki ta judun e huchit si hydro project amen pen longli ke enponji pojo rongkri si atumke pithek the pusi chiparai pondo lapen nitumke dake pithek the athe longli jongsi nangchirai det prote nitum konasi ke dopo konasi ke dampo munit ke chan ke jarason ke longli ke nangchan nangjarje lasila bangke pipon thek the Lasi Karbi Anglong Thomas Council ke charia tumta un an pen nang jin su ponra dak pen katerek ponja phan chuning li pondo la pen rongkri sia tumang pong pen inut bak jongsi longle ka chipi ponji along ka chi kroidun abang do plotang te la phan ki rong pen si chak pon pilo puta pachini pon la ni tum hen lo rongkri si ni tum labang so a hydro project hawar long ni tum phan ga hawar ni tum phan kap abang so hawar long na pang chi mani kaparlo pondo nasi labang so hawar rawasar tum bangke pini dani tum jitong pelo nasi ni tum labang so hydro project bangke dek dek the pusi yasemet ki tum tem Karbi Anglong sar tum phan yasemet ki tum singhon sar Dr. Tuliram pen kedang lok alangli ke Japon alangli tem Karbi Anglong tum phan ta chuni ripon lo nasi labang so a project bangke ni tum hawar long pen direct pon se along pek na tum bi dam war side up de direct dam lo bangke ni tum bangke labang so hawar bangke dek tek thelo pusi pinier ni tum labang so media tum phan chu pha pon lo na pente ni tum kedam tang por sa melo son se ki do pen sa me ni tum memorandum sa me tum lai pasini pon ta do lo la pente kedam tang por sa me tum media pen sa me kachuni repon ta do pom lo Lagi di kumata dodor di la sodim si hydro project nang biji pulutang te ditu kuna si labang sodim ki chak thegla ditu chak thegi adim ma masia welu along le masia welu la nang cherai pida la nang kim thip la nang rang thip la lang teng thip nang te ditu bang la dak ki duara la rong kri si rake ditu ma kisum thedung binong lo la si ditu labang so a project nang bi bidat nang ko la pen labang so project ni tum teng thek helu si jadi tu la rongsa la krisis la ni tum jingwai la pen tum matasi ni tum ke la so a project hydro project apa ke ni tum ke dong ni tek 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 kusi jadi katu kabi tim Karbi Anglong phan sitami chuning disi nili alang tum tame ni tum phan ning hon ingin so pen ni tum phan Karbi khai pu alang tum ta ning do naga ching hon do pen ni tum phan ni rap tek nji Puloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong lai Pini birta kala ponsi kang ton poniklo kardong